Kanyograp Integrated Territorial Organization Narpo Circle kalapan jeng Kenya ki bor penya jong ka karkhana do bilat ki betre kam hapo upur sam jong ka East Jantil District ya ka jingdon jeng ki samna terai jelak hasi penar ki betre hagi karkhana. Kidong ilam keseng dangshan ki lalet ban yang kendu ki bor penya jong ki karkhana do bilat ki badan ha ilaka Narpo ki bakentop ya ka Hills Cement Company Limited ha Menkre East Jantil Hills ka Top Cement Meghalaya Cement Limited ka badan ha Cherupi ka JUD Cement Limited ka badan ha Wayajan ka Dalmia Cement Bharat Limited ka badan ha Thang Sky bat ka Star Cement Limited ka badan ha Lumshnang man panjing Kenya ki jingdan jong ki samla ka East Jantil Hills ki batrai ha ki karkhana yang ga hito Narpo Circle ha tugas ni praterik benausan arjararsan delai chemi begini ki cement factories ki em hapo ka ilaka Narpo kita to Hill Cement ke Top Cement ke JUD ke Dalmia bat ke Star Cement Haga jing to jing lauti wichem kita ki cement factories to haga jing kerduk kam kerduk jam yang ki kon ilaka ka Narpo ko yang i bonsin ki kon geleka depoi ut poi nam ki i Henry ne liang im yiri tu kular be kam chnong ki kam ilaka ne ha em ki agreement yang chnong em ki agreement yang ilaka Henry kediak kam ki jing kerpat iki we he chnong ki wo mi ki chkmat ne benta upat ki kita agreement yang ki ilaka kenang yo pemsia ki pemsia kan iki kon ginat yang ki hagi ni cement factories tekat kam gani siti udah pa aski man ngam ni na idu we wa langba hagi ni cement factories ki wm hani ilaka Narpo yu ba i to cibun ki jingjot yang gamariang hadu ki giwa te kate ki jingjot lem to jot ko du kitu ki chunong ki NOC ki ni cement factories the jot lut here woro Tegam te mut haga thap ki thap khan le ikwa yu man go slansar ilm yu man go thik le thik kat kam ki agreement wi tho ki chnong ki elaka le andre to man go slansar ki tu ki chnong ki pli ki agreement ki chnong ki agreement wi ki cement factories to kam ga sekri merli cemplong kuliang borsara pertakuna kiang denam bulu dena skur dena boy wa ko arta sara ter kita pli nedu gini cement factories cibun sak ta gi haga yok kokot ke yongki langba ko gawa ne ha ki buru shwa pri debon hi im to langba ki rap keryang bat ki do kha te sagawile haga ni jing tho depun yo yi ni cement factories to kini ki chnong ki em agreement upi sia bhaw thap ki itang lengut tisen tisnem te da jua ga jubab ni ki wo ongi ho i plai bat hi ga te thap kam yong ga ilaka man lagi snem te in yang i dem sweri bo nyau ki to ong i de ga number yang kita ki employee yang gini ki chnong ki mem agreement ki wo kre ha gini ki cement factories yang pi te de ipor ki do le house ni ko sibnai yo i ki kita ki list ki yang ki im wan ni yo tuklar ri ki kam chnong ki kam thau ki kam ilaka i wan ni menta ki jingkor do kam ki khon samla yang ga ilaka Narpo ne liang yang sen hi ka kun tujur go yegini cement factories hawa kiwan ki kon yang ke ilaka Narpo ki udah biang ke kardan ke pure ke puthi hawa apply kam ki desnya bhaw pediang ki wat kitu ki kon ke ilaka Narpo ki udah emi ke kardan sia bhale u apply dewe pentip lang hi kenang ile uyi ute lakam mto ule te lakam ki yo kuno kun snok kun tha ki yo rap klam ya hawa barjla o wanu cheni kre ukat o ngai kat o monu klem da tip kita he chnong kita ki deloi kita ki minister wan he na barjla wan kre ni hendre kat wo bru yong i wan hapan panjing bit loro em kardan panjing bit kita he chnong de kita ki minister woro mut kutu man go meman selensar ga woro lang mut kamoda le chiliang khmat kini cement factories kam te do ni ku ble chibun